Danas u šumi. Idemo ka manastiru Jazak. A onda imamo od manastira do sljedeće kontrolne tačke imamo 9 km. Budem čitati, leta vikendi se ovdje. Samo da je vodu malo. Možda mu filter ne radi, a? Eno ga manastir, viš? Eno ga manastir Jazak. Tu ona voda. Jazak. Vedi me na Jazak da se napija voda. Tako da. Ajde dalje idemo sa manastiru. Tamo je ono neko izvorište Jazak. Ovo je lepa šuma. Zašto ti gunč malo? Koji šta? Kamera ili šta? Što nisi? Pazi Saška. Nakucova. Ajde još malo. Gurali smo uz brdo od Jazka, sad smo na glavnom grebenu.
Idemo ka Brankovcu, ima 10 km. Šta je, uzdrguješ? U svakom slučaju, lepo je vreme, sad je baš i otoplilo, sunce izašlo. Nigde oblaka, tako da tu kišu što ste najavljivali, to će sigurno biti sutra. A Fruška Gora je uvijek, vam kažem. Uvijek se vraćamo. Fruška Gora je naše blago, tako? A ispred nas ima drugih maratonaca. Evo guste šume. Samo malo ladovine. Dođem sebi. Ste se umorili, gospođice? A pa zato pogledaj prirodu kako je, no? Za ovo se živi. I od Brankovca još onako. Sad treba do Isinog Čota dođe.